Fáilte roimh arás. Welcome back. Follow me, Miss Gaeilge. Let's learn Irish. Level A1, topic a cethair, an teach agus Lóistín. Level A1, topic 4, the house and accommodation. Level A1, topic a cethair, Rannóg a hocht ag roinnt ag Éisteacht bheith Éisteacht. Level A1, topic 4, section 8, sharing a house, focusing on listening activities. Agus sa Rannóg seo bí mé ag múnú an folklore bhuineann le teach nó árasán a roinnt. So in this section we'll be teaching the vocabulary for renting a house or apartment. Big an bilóg ag roinnt uait dun gníomhaíocht seo, you will need a handout sharing a house for this activity. Link is in the description box below. Ag roinnt sharing a house. Éist le cethair ag déanamh chuirsís an áit do bhfuil siad ina gcónaí, agus matseáil an chuirsís leis an léireoid ceart. Listen to 4 people describing where they live and match to the description with the correct illustration. Tuair ara, take care. Níl an cainteoir sna léireoidí. The speaker is not in the illustrations. Ní bhuinig tú úsáid as dhá cheann den na léireoidí. You will not use 2 of the illustrations. Cloisig tú an bhír dhá uair. You will hear the sound clip twice. A roinnt tea. Misha Sheila, tá mé chonaí ag orcaig. Tá mé a roinnt árasáin le beirt eile, Caroline agus Aoife. Tomás is anam dom. Tá mé I mo chonaí I deach dhá stór closamhairc le mo bhain chéile agus mo bhuach agus minín. Misha Padraig, tá mé mo chonaí I mbailithe clia, tá mé mo chonaí I méanair an árasan a lár na carach. Misha Michelle, tá mé mo chonaí in Ire. Tá mé ag roinnt árasan le mo pháirtí Joe le coppla bliananis. A roinnt tea. Misha Sheila, tá mé chonaí ag orcaig. Tá mé a roinnt árasáin le beirt eile, Caroline agus Aoife. Tomás is anam dom. Tá mé I mo chonaí I deach dhá stór closamhairc le mo bhain chéile agus mo bhuach agus minín. Misha Padraig, tá mé mo chonaí I mbailithe clia, tá mé mo chonaí I méanair an árasan a lár na carach. Misha Michelle, tá mé mo chonaí in Ire. Tá mé ag roinnt árasan le mo pháirtí Joe le coppla bliananis. Agus in éisreachnaí tríd an script. We'll go through the script. Misha Sheila, tá mé mo chonaí ag orcaig. Tá mé ag roinnt árasáin le beirt eile, Caroline agus Aoife. Misha Sheila, I'm Sheila. Tá mé mo chonaí ag orcaig. I'm living in Cork. Tá mé ag roinnt árasáin le beirt eile. I'm sharing a flat or an apartment with 2 others, Caroline and Aoife. Tomás is anam dom. Tá mé I mo chonaí I deach dhá stór closamhairc le mo bhain chéile agus mo bhuach agus minín. My name is Tomás. I live in a 2-story house by the sea with my wife and my son and my daughter. Misha Padraig, tá mé I mo chonaí I mbaile á clia. Tá mé mo chonaí I méanair in árasán I lár na carach. I'm Patrick. I live in Dublin. I live alone in an apartment in the city centre. Misha Michelle, tá mé mo chonaí in Ire. Tá mé ag roinnt árasáin le mo pháirtí Joe le cúpla bliain anois. I'm Michelle. I live in Derry. I've been sharing a flat with my partner Joe for a couple of years now. Agus anois sin now,
Éis the rís leis an script, agus an sin ag seans agat é a léamh amach ó sord. Listen again along with the script and then you'll have a chance to read it out loud. A roinnt tea. Mr. Padraig, tá mé mo chónaí a mailethe clia, tá mé mo chónaí a méanair an árasan a lár na carach. Mr. Michelle, tá mé mo chónaí in nera. Tá mé ag roinnt árasan le mo fáirtí Joe le coppla bliananis. Agus inis, lay an sleacht de lá amach os ord, and now read the passage out loud. Agus shahid na fragri, Sheila A, Tomás E, Padraig B, agus Michelle C. Agus inis an script leis an bictúr. Sheila, Misha Sheila, tá mé I mo chónaí I gCorcaigh. Tá mé ag roinnt orasán le beirt eile, Caroline agus Aoife. Tomás. Tomás is anam dom. Tá mé mo chónaí I dteach ghastóir cosfarige le mo bhain chéile agus mo wach agus minín. Padraig. Misha Padraig. Tá mé mo chónaí I maile á clia. Tá mé I mo chónaí I méanair in árasán I lár na cathrach. Agus Michelle. Misha Michelle. Tá mé I mo chónaí I nera. Tá mé ag roinnt árasán le mo fáirtí Joe le cúpla bliain anois. Agus sin é Rannóg ag roinnt tí ag múna an folklór a bhaineann le teach na árasán a roinnt, working on the vocabulary for sharing a house or an apartment. Lecture notes and worksheets to accompany the course are available, along with audio files and links to Quizlet flashcards and study tools. Original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge's website, or edited versions can be found at simplyjacinta.com. Direct links will be in the description box below. Míle buíochas de Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil a sliomh. So many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for permission to use the learning resources on their website. Tá súlagam gur bhaint sibh tanavas. I hope you enjoyed this lesson. Like and subscribe if you got some value out of it.